Nonum aboy mamu nyina akwaba eba Dawuro part 2 eso yenhwe ensema etodwa ewmu bie COVID-19 cases no mako enkron 9 foforo kra fresh na abeka dada oman Ghana yewo eho enti yekani nyina eboma eye 204 eno any cases ayenya ewo mai emo na ene ya na Ghana Health Service adebetu dwa se enkron foforo aba beka ho na enkron nyina so enkran mantamu yenya edi free sa wo hwe 9 new cases abana emu enan eye Ghana fo a wo mote nkran kropon mu wo muntu kwan ko ba bia ada omote ya enso yeso wo hwe ni COVID-19 wo mo anya bi ena nyese bia obi a watu kwan fra bochira ba no sa afo no kra ne o madi nkita ho na ama o manya bi da bi de anima ne se nipa fo o manya bi abra wo muntu kwan eda na wo mo ne obi a watu kwan aba nso eni nkita ho bia ye fa enan fofo nso de a wo mo de wo mo ne wo mo matu kwan efra mo no ne eba o mamnu bi edi nkita ho enti enam sa kwan no so na wo mo enyaye na de otoso ma eye enkron no ono susu otu kwan fi Benin na wa be piem e wo Ghana enti uhwe ma aba fresh nkron na chese yasanya edi aka yen cases dada ye wo no ho enti ye ko COVID-19 no 204 ha ye se omanfo ntena fi ada wo mo ntena na wo mo na banchire no cases no kwa na ekosro na empanyifo echirema wo se ama Ghana yen total COVID-19 cases no aye 204 no emu 5 enum na etina nanom e won Asiedu na nyame adom aduasa enwotwe enso wo ho ato wo mo enti wo mo maka no a wo ho nto wo mo no na edoso wei ene ensama awie ya Ghana Health Service empanyifo e de ababeto edwa Mrashe bedwam na Attorney General aban lawyer panyi atenaye wabomodia edi bill bi akoto se empanyimfo na anyintum ejaso na bill a wode akoto o manim no eye COVID-19 National Trust Fund bill eno na Attorney General edi akopiem wo mrashe bedwam na se mrashe bedwafo no egi bill we etuma ebeba beye mra na amma akwanya kese abeda ho se bia asemasi bi obenten asu anase koobi he wotaku anase mpo bi na ode beboa ama COVID-19 na banye to asia sa futuo ni nyina ebekọ National Trust Fund COVID-19 dia no emo na watumi dia dijuma etise na ene na Attorney General say se wo hwe COVID-19 ho nsem na eye nibresem enti won hwe kwansem mrahye bidwafo ese mo beda so ebetwetwe mo na ase wo ho debi opani jaso nti animanimu ya wo mo enhwe kwampom betimi afa so na ensusue no wo magye ede atum na ene na majority leader honorable Osei Mensa Bonso ede atu speaker enim say wo de befa process na san hihye nyina mo no mba ne tentem enti omu wie a na se bibia wie pe ya acha adakope omotena se a ombetumi agye sa COVID-19 National Trust Fund bill no atum ama beye mra na bo akwan eto ho ama sika bia omanfo de beye aban adoye no akom na enmanim ya eho bra bia wo se aban no edi sika no ebo no watumi ahwe aye ne sa COVID-19 yadene die na mbenkum na ensu brasam so amma no homene so ewo epoe mantam emu ekura bia ye fre no kwae kese na wo kyerese djuma a omanfo mo ho di akra ne se wo mudokua na ewo kwau Afram Plains North mensi ewo epoe mantam no emu ensu brasam na to adan bebru aduosia 60 na esoapa omanfo ho akye omo Michael Akofi Mahai minia mejonso obofo fansam ni nchemu nyina maye nipa beye ne oho na edi emia eyie ewo eye Afram Plains South se me no ekase enye pete emom kra na nipa ahanan ediosia 460 na omunya baby enda emu mienu na chese omapra enya semketwa na nipa ahanan ediosia no mofra ewo mu ya ahanu ediosia enum 265 na mpenifa ewo mu ya oha ene edrokono enum 195 ewo eye kwa kese a eben eye Afram Plains South we piemantem ham na ebipi nsubane ene toye na enu achi no na atwenche boafo adwumaku ewo sampotem monitor say asamasi papa ni nyina ne say edan adwuri edan makomako be edusia ena su nyina tutututu ema nso aboa manfo ma chese omunia manyina ase enya samketwa entempa na bompanifo e WhatsApp potem go obo modin ekọ ho no mo ekọ hweye
afi omo mo epra no enya asem keto na ye tepri omo a ye do kopie eye prete a abanya sabia e wodo nkukruma sabram no ekase omo ti ayarisha eni yenyan enti eye nadbofo ebom modin eboaye ema eye St. Basic school e wo potom hono e wona sabram no kase ye pie omo de omo ahye se omo pe baabi kakra na omo ntna etire no nadbofo bebo ho modin e di abam ni se mu no ene kwankyerefo a oda nadma no wa pie mantem a yeru akwame apia kotua ekotwetwe komo no kyerese nokwenya me se so na atwene pa etoma fom nema entuye esan se sabre ye bra ye coronavirus na nso santo no omanfo embu nso na nimutia ye coronavirus na kyerese omo ye ne eso mo ye efa mo dan a ensi ye ho na be ya ne ekosi ebi nsi bim na mum nadmofo egusu bom homode se nipa omo kwa hihie mu omo akọ Accredited mu omo brese no edemani se ye obekaka ne masi ani na omo tumi akobom sabre die arehosem ne Accredited ma esi ewo eye aframpes bottom nipa aha nan edusia no omunya baabi enda no se eno hosem akosi Michael yase enkania so ho ayasem ho enso ne eba sa toye no etete eye enyamahode post no bebre egu fam na enhoma no bebre so tete ye nti sabre no na omo amu akwanyenye mu edan na ye sa no eye den a say affect people na afi so enyamahode no ne homa no kanea die wadawro ma ahoma na nam so no na chesa say nti obede nya kanea eti kanea nso ho sem ayedin amoma enemanim heya no ye ne eye ECG oba okasa emomo apie mantem ho a eye mame mere ehyen etwehwe komo no so omugu so din ekeka ne masiani na enemanim heya no omkane no wapagya to amom nti no de ebi kakra bi na gbofo yo mode no na ECG fo so gina fa a omo yo de na omaboa amomanfo makwa wenyem no omo nya babipa na omo nya kanea e de obujuma Michael Akofie bema mo ene ejuma ye mane bofu esi anem ewe poe mantam emo yensamra enkan kropon emo video bi enenam viral ebi ewo internet ne so ofa YouTubers nyaminie Instagram nyamini WhatsApp ene adeade na wesa video no emo a obensama me bia ni fie kwa ni mu kakra hoti ni sio pa wose han okodi idwa kakra prosifo abro no dia ba toto ne ba ko mienu enti anu ani wode nam saa na IGP ani ehu bi eno nam so ama Yewura James Oponbuo no wode ato Accra Regional Police Command anim se wo munya asem nhwehwemu ensi ase ma no ekwan nam so a oba panimu yi wo se prosifo abro no wo se eha no pa enti a prosifo no enye nsem no mu nhwehwemu IGP ahyese babia ma me ni hye biara enka be ya prosifo nkohwehwe no empene mra na wo mu ntie nenu masem na nenu masem no enya danse na so otumi kire bia aposifo ehwe no na wo munim wo mema wo de omko bia bia enti ene no mbema kwan mama mi abegina ho ne de aposifo nyina beto santene se eno kire prosini a obirim wo otumi kire a IGP su odisa prosini no ebefa mra kwan so papa na ebra police PRO superintendent Mrs. Sheila Abaye Backman wode ensem nchemu etu dwa no wo se ebra IGP ehu video no ne sia fem na wa hyese nhwehwemu a ente se enkoso enti wo hwe kwan se enkakra aposifo no betumi akohwehwe ma mi aba na watie nanu masem na wode na dance ama na o kire prosini kwa osibam no na emra ene no achi ayam ne fekofeko esanse IGP su ompeso obehu se aposifo e de mra hye nsem a wo tietia omanfofo ahudie so ebra ye lockdown yi Kwanchirafo panyina oda Kumasi Metropolitan Assembly ano eye honorable Osayesibe entwe wode ato da obonyimaku ahorure wo Ghana fa na nyina se ye radio TV da obonkrata enyina enim se ye bo adwuma oboyaba so enso bebre wo a ye betumi aye e de aka de ye dada no eho na orura Osayesibe entwe di nsemi tudwa ewo UTV ade chinsuma dwumadie so bra na oni TK etwetwe nkombo ene wo chese se wo kwa amanoni a CNN mu nie BBC mo wo maja omudwumedi omudie nyina ana da ubonu fakese na COVID-19 enti Ghana da ubofo nso ye bidie enso ye mpre ntonkoso ne enye pii emfanka ho ekoba nsa yare no Dawuro no manfo beti ase ye ne wahu se de ye ni bresem efa watumi atwe ho esen de ye enti wato sempa no e de amada ubofo se bebre wo yanim ye ntonkoso a enye Omampanya Bediche Dr. Mamudu Bawumia amanebo ayeto dwa ene se wada scholarship secretariat wom online scholarship application and administration system
wadanedi enti www.scholarshipgh.com ena wadanedi ewo enkran saa waye ebe bokwan ato fefefe ama enkoda wo sefata watumi enyamu chefa registrar ewo scholarship secretariat eye Owura Kingsley Ajiman opanyi UTV suni mahao mejo so ami o menu aba yo opanyi mienti bibia se sa scholarship ya omampanya be de kire adanedi ewo online www.scholarshipgh.com no kire mu kakra bi yo medical chia wahwefo nyina na ne tintin etietie nyina ne se tesia no open scholarship a ya se obe free echichi another bench abankan abebi eno ase wakọ www.scholarshipgh.com so okoso a the person application and the person who born bring na actual the application no computer na ja to we are no ayo social Accredited e wo computer so a o pass no a no amo akọ district there be out district na o no wa ko na akọ to ano kai to ano we a na for scholarship no ye the amount nti ene ehun hia se yen fan se shamu a wote in tabia na se si akwa obetu kwan efre si akwa abenkan so be scholarship the hia ne se wo smartphone and also wo computer or click www.scholarshipgh.com na no what start the scholarship en kopo already wadaruma hwan qualify so otumi nya sa scholarship ibi we eyema obi o we secondary school bia or come to aso school say a diploma awarding institution say a polytechnic say a technical university university ankasa say a private there and say a bind there from any accredited tertiary institution bia wo Ghana ha bia obi a wo kwan say obetumi aiden apply bi me sankan to dwa no so wunya bi last year e kwanya ye bi 1st of April we to 15th of May still I saw yeden okona akoyeden okwa apply last year be no and I mean sankan bi say we are the for man penyin for the yeden e de buy that scholarship we ne bi ni ho etua school fees amount e wo schools number bobo din na e promoted from diploma to PhD that certificate awarding diploma bachelor's postgraduate masters and as a PhD epitia school fees na even amount apart from say obi qualify say we want to associate school ma otimi apply bi no your specific grade bi e bia utwadu ha and now would do range say ya na otimi qualify full system no more and as a who ko interview now documents na beba no e be tre o modern bo and as o modern enyi na system no so makwan ma nipa nu bi o no ma yete e show mo kran e bia adisua no eni suru bebre de na so you bi o yeden o hiamwa system no to makwan e ma ye hwe stand for no enu tin ze e be din se ye fan se shemo ya o tin ta bia yi ye tin kan e bi hu se de ni sika sema na se na ho kama ede eti then so the district no wo no esan so obekọ honom na DC ya na se MC yo no otesa panel no so bi na nanoma trankonya emso be yi member baako Ghana Education Service District wo district once be yi member baako sitting MP no enso e wo so bi ansa scholarship secretariat e nipa miensa akoka se nipa 9 wa ma ye baaso abedeku omo be hu ba bi ahiafo na nkasa na se modofo no ye de ewo dansen ya ye tinkan ye se David into omo betu ya fu ye hu ye be ne krakrakra ndabe na ehase ye shase enra okay na mo fresh mo be free me course system no so be Ghana for abaso pa enipa 250,000 and I apply fitting wow if it's in ra be pemene yes wow it has been very overwhelming omo nkoso en course system no so challenge bia on benya bia hotlines na ye dia to so omo fra and maintain ma ba wa na ye card se on bed on beboawo Owura Kingsley Ajiman UTV area ye da say Miss Madam Afia yo abusuafo panyina mne ne bonko moy oye registrar e was scholarship secretariat nti said ye ochiremo no awofo nyina ne ahwefo masuma omampanya be de echi ada scholarship online edi enti www.scholarshipgh
asiedu.com makora no apply ose fatanko a obetumi enya bi hu hia so obefi kumase tiobodom bankran atwam se de bia eko digital ha ene brema kwan ma dawura ye bom ede mama no ede ni nyina esi oba de obofo eyemme oba hima Afia Asiedu no nsia bopam a de aka biara ye de bema